Tiprasha rokni bagai belaino kung chukjaknai mangpli kashawi phaika 24 Ramchandra Ghat constituency ni bisingo khobjak Lanka Purani Takhok Sumen Debormani sajla Amir Deborma abono puila Tiprasha ni bisingo International K1 Kickboxing Championship ongkha logiwo gold medal tei title belt bo mankha tei khoroksa championship ni mung ongkha Monish Dotto bobo gold medal tei title belt bo mankha Tripurani bebagai khorokdok K1 kickboxing thungka medalist fighter rokni mung ongkha Amir Deborma gold medal tei title belt tei Monish Dotto gold medal tei title belt Rebel Deborma silver medal Sandi Deborma silver medal Simon Deborma silver medal Saijak Deborma runner up ongkha Kok Elimination Series 3 2025 borokno frungei teidulkha Kru Chandra Kanto Deborma
थुंगैनाय चेम्पियन नि फैगोन वेस्ट बेंगल नि बजागा थांमाने वेस्ट बेंगल कलकाता रंगली मॉल बिगाखान कय तारिख थांमाने ना रकमा जों 3 मैच तो गेम के 28/29 नो जेनजागुता मोचिन मैच इज लेटिंग थांगा बगै 29 नो बोसोर राउंड रक थांना नांगौ राउंड तो 3 मिनिट एग्राउंड फैयो थांना नांगौ दा आंखे आनि वे तो डायरेक्ट आं फाइनल जो आनि वे तो बरक करे अबन बगै दा साबनि आं के इको आनि सार आनि कोच प्रो चंद्रकांत तारा बाबुरा नों हायका आगि थांखा इ बोआगे थंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप थंगा बो बेंगलुरु थंगै इंटरनेशनल खालाय बाहाय मा दं बिनि नरक जे आसो कस्तनि बेसिंतै नोंनि कोच बनर गोबां मा कस्तनि बेसिंतै फोरों मानिबा कायसे त अचिभमेन्ट माखासे दा कोच आपसो जति नरक बिनि कस्त खाय फोरोङै प्राङै गोब्लायबो खारि त हाबा बाहाय मा दं अब आम से थागरनायको मानेकै पूरा बखा माने आसके तंथुको जे तीन कोच अब हाइके कष्ट संग 3 मास जरा रुइनाय ट्रेनिंग खाइरुइ संग अब हाइके चैंपियन टु बरिमा बागे अनेक बेलाइनो माने खाथुं खाजन बेलाइनो हांले मारो तीन कोच तीन छार लाइफ कोइला के आं बोना डाइरेक्ट नकआउट खालाम जे आं फुजा रिसिगा नों कोइला रेखा आं गलाय थागा अवन परे हिंगाय आनो आनि टीम बरस खलाइके जे दिके थुंदि नाय के आं याथेको की ग्रोगिका कोयनाखा अवन परे मखां भुकुं रग पांच खलाइगा अवन परे बनो गंगरिया कोय नि रग दाखा याकुं गुदि रग वे बुखा के पयन मंखा आं मंखा त बुसि रग माने फुंसा बाहेर फुंसा कोइलावा आं बनो डाइरेक्ट बाहारि की ना थांमानिका के बोआफ्रो याक सागरि होइनाय आं खलाइजों तो कोइलाको बस थालुवा आं परे काम बनो नाय याको गेम थुनादा ओ जागा नि tongkang ke belai no sauta ni dabuk jenong ni coach sai wanchu tongane langsung practice khemani to belai no cost to belai no sung harbar ho khaika baijal grabona sung puila khlai mani o jaga wa thangnani final ni lai sunani cost ko bongo chini to jin hol kono kre sarni ko kun kre obagai sung belai theno harbar khlaika ulo last ko bini sani noga thangai nai sung khlai lega cost din saljang ge sung wati hinge no sung practice was claiming yang thango din chha mane jaga karim sung wati sek pano ma khlaika abo video clip otongo ge sung abon bagai tabu sung nayo je chini bagai kaisa hall ba sung practice khenan bagai sung subida nayo ta अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत मतलब मेहनत की है इसके लिए मतलब 3 मंथ्स मतलब मैं तो अभी स्कूल की स्टूडेंट हूँ मतलब स्कूल से भी मतलब ठीक से पूछ था उसकी मतलब मैं ठीक से मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता था इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये इतना शॉर्ट चाहता हूँ कि मतलब हमारे नेक्स्ट जनरेशन के मतलब बच्चे लोगों को भी कि वो लोग भी खेलना चाहते हो तो मतलब हम सब सपोर्ट करेंगे तो कैसा लगा आप जो एक इंस्पायर ऐसा कुछ है आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपको जो इंस्पायर करता है इसके लिए कौन सा चीज़ है जो इंस्पायर किया आपको जो इस फाइट में आपको जाना था मुझे तो मतलब हमारा प्रो चंद्रकांत जबरमा साल का मतलब उसका मतलब वो जो मेडल है ना वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर मिलता है कि मैं भी मतलब फ्यूचर में जाके ऐसा बनूंगा मतलब तो इंस्पायर मिल जाता है तो जब फाइट किया तो उस समय आपको थोड़ा नर्वस हुआ था बट मैं ये सोच के फाइट किया था कि मुझे ये फाइट जीतना ही है मतलब ये मेडल मुझे लेना ही है Pula sekarang sini media friends untuk belai hambai sini orang sana langsung membangun tam ni hingga sini mereka khela tonga K1 Federation na hoite sin kuat distinct ni sing thaka thangi akon ni Kolkata ro amateur K1 Open International Championship thungi ka gar thangman hoite sini serok sini sin fighter rok joto no title belt by medal tui phaika ga belai ni khaksa maka ang to jara first of all ang hambai nam sumba sini parents song no sin fighter ni sin fighter rong parents sini student on ni oba ke support khayang kai sini borok thangi thungi mangla kamo aun bagi belai no hambai parents song no hingga jeng to te sini next upcoming Tesa International Championship songo jeng aro Tesa participate kayaknya sana. So uje fight kayak ni obo hagai teh pointer round ni pore dimulai. Actually sini mau fight hingga itu 10 minit kayak 10 minit tu baru pinter round fight kita hingga bokang kayak itu pula sekarang tu Kerala ni by fast bini opponent ka aro bono chairman pore bini last final sogai ka bo bini opponent chikim ni ba chikim pore tar pore bo direct title belt maka
hingga bot heavy weight tunggu sini aro hingga bono to direct final hingga abon bagi bo kaisa match no thangga aro pra 9 minute hingga aro thangman hoite bo kaplai nge jadi title belt maka acha kisa se confused to obo ki double bolai ma ke bolai na bobo hai obo actually double to ab kisa mo different tongo sin mo to ke one professional fight hingga abon hoite sin mo kisa boni to khali sin mo gloves tongo head guard tongo abo hita different mo kai tabu international lo borok soi aba hai ja bro international tabu mo te talbusung bore rogobor no international mo international game no actually chin mo game tong international jodi no kam ke best ke yang kan aban pore sang night fight diwo pro fight nai gar bong chan tinani obossi ang sai tong nai bong training ba kam khai norok je kolkata je thangmani bopuro thangmani a koi busuk সময় না নাম রমই নরকম গেম ইয়খান जों एक्चुअली सिनि ट्रेन तो माने 24 तारिख आफर तो सिनि हाबलंग लामा खामयांगै जों ट्रेन कैंसिल थाका आबन परे जों 26 on फ्लाइट थाकमो जों इमारजेंसी फ्लाइट टिकेट दानि आखनो 25 आव जों फ्लाइट बै थाका कलकाता दिनै स्टुडेन्ट आनो फोरोंखाजा जों बल जे सिनि तो एक्चुअली आनि तो जिम क्रे ngai जों पुला सगां स्टार्ट टाइम तो जों बाइजल ग्राउंड नो स्टार्ट थाइगा आबन परे तो गोबां आरो मिसिल मिटिं खांगा आबन परे जों जागा मा yang खांगा তারপরে এনকে বনো আন নগত লাঙ্গি ন বংন আন নগত টনিও ন চারি খানি আকুনি জেম আন হইতে মানসা আন নিজে হইতে মানসা বংন আন নগত টনিও না কোন ট্রেনিং করিকা কয় মাস फोरोंखाना তো বংন 3 মান কিটা जरा काइसावन हाजारक सबै गानुबो अब मान मा kai bobo hai inspire ngai tini nang abo sit sere rongno ntiye tini nang abo hake tei bobor no bo ni hai no nisrama mi thangi tong tam bobo inspire thega inspire kita actually ang to ba event ka ang world championship ka man pore boro ananukha ang mikrengka nge boro sauje jeng bo thnani sar sing no training terbilang naga most welcome ang kemna na iya ya phaya ko ni boro ang ani hoje je ma bong nang training theria ko ne bong no lang ya ko sekarang tapos ni sere rongni drugs rongno tei nang bobo hai sekarang drugs no tei actually ang kam na ko ini social media no te ma borong no nunggu tongo bahagi soli tong ga bono tei to ang te koi barsa sinai awan bagi ang bong kaisa na message nama sungo borok ko kaham lama phaito event chin tripura hawa india ko ma event sport cholibo just lakban khabi borok thungi manuka tini je opro oro ingkai under 17 mongni junior ongni title belt gamong kai senior heavyweight ni title belt ngabo ki kono first second bo position no rank borong ke first no na ke tripura no first ke one title belt tu kai morning dokto ang jam jam nang je purman ni bismo first to gumani ba nang hai pusu jatoi khat hai ma ang to tam senang to belai na se khatung jak tam na ang ni jibo je saime je jeng all level sokai ni ne awan bagi belai nang khatung jak tarpore belai nang ni kusing jak ta hai genom tin je bokrok or final lam sutani nang babai hamriya lukurong tang belai hamne ya phanam chung tang ke first time ano tike lam suma bage awan bage jotono no belai na hamba ani hanjamate ya pharo tin ke one federation ni ke norong thangna norok oroni simita biang jidolo thanai ba boro saime abo tabuk singno je lang sunai ro borok singno borok talang no singno biang talang na bole saime sing bong ukol ma thanai singno ta bong ro bahai ki talang na bo sing saime ya ambai